ke bidwa Regional Richardson a re tlamelle go tsone makhanselara ga kolotswe go rwala maikarabelo a go tlamela dikgaolwana tsa one le go goga tebelepelo ya tsone tona dikgaolo le ngotsangwao re ke tlhalefile motshegwa o kopile seno kwa phuthegong ya makhanselara ya kgaolo ya MOSUPA Tsholofelo Tombale. Go setse go fetile dikgwedi di le 3 ditlhopha tsa setšhaba di fetile mme baemedi ba setse ba simolotse ditiro tsa bone kwa maphateng a tshwana dikhansele go thusa go neela makhanselara tsela ba bontsi jwa bone e leng gone ba simololang go etelela pele tona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile motshegwa o ntse a dikologa lefatshe leno go bua le makhanselara ao a gatelela botlhokwa jwa seabe sa bone le tsela e lephata e e tsayang makhanselara in their capacity. Makhanselara mo maemong a bona a tshwanang le a maloko a khuduthamaga ya company tiro ya bone ke go neela khansele tebelopele tiro ya bone ke go e naya maano le go tlamela tiro ya bone ke go tlhoma ditsela tsa tsamaiso ba setse ba dirile se boikarabelo jwa bona jo bongwe ke go amogela dipego mme morago ga moo ba dire gore botsamaisi bo tseye boikarabelo jo bo maleba and then hold management accountable. O ne gape a bolela gore mo lephateng la gagwe le le okametse makhanselara go na le ngwao ya go dira dilo ka botswerere mo maemong otlhe. All our processes and procedures, they must be. Dithulaganyo tsotlhe tsa rona le ditsamaiso di tshwanetse go dirwa ka tsela e tla ntsha maduo a a amogelesegang jaaka sekai mo lephateng la dikgaolo le makhansele re solofetse gore dithulaganyo tsotlhe tsa rona tsa go hira le dithulaganyo tsa tlhatlhoso di tshwanetse go ikaega ka bokgoni jo bo bontshitsweng botswerere le seriti. They must be based on demonstrated competence, excellence and meritocracy. Makhanselara a na a bolela tona dilo tse di ba tshwenyang. Re tsogile mme ga re a tsoga ka gore dipula tse di sa tswang go porota tse di re senyeditse ditsela tsotlhela mo districting yotlhe ga rena ditsela. Khansela ga MOSUPA e simolotse go tsena ka la bobedi mme ga tsena ka la bobedi ana batho nne ba ntse ko ntle ba tletse ko ntle go sena ga ba nnang teng o gongwe lo re akantse gore a ka se nne kgolonyana go heta jaaka nne khansela rona ya ka itse gore e ka kgona go tsa bontlha ka ga gore space se letlang gore gongwe ka sutelanyana ka ga gongwe ya ntshiwa gone ga iswa go gongwe ya go ya nna chamber tota iswa gore tota ke a full-fledged council. Tona o ne a gatelela ka fa lephata la gagwe le kemiseditseng go lwantsha tshenyetso setšhaba ka teng e e amileng katlego ya go dira dithulaganyo mo nakong e e fetileng. O tlhalositse gore go dira se go ka rarabolola matshwenyego mangwe a ntshitsweng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Puso e tla dira molao o tla tsamaisang makgotla a merahe a ditsa tholego se se tlhalositswe ke tona wa tikologo le bojanala re Winter Mulotsi ko phuthegong ya kgota ko bobonong ko maloko a makgotla ao a supileng dikgwetho tsa nanatso tsa go a tsamaisa Mamosisiska ka pego. Go tswa go loe ditsamaiso tsa Botswana di ganeletse mo go sireletseng diphologolo tsa naga le fa go ntse jalo makalana a tsamaisang di sa tlholego mo metseng a na le go sokola go diragatsa ditoro tsa one e le go tlhoka ke monokeng le didirisiwa tse di maleba. Molao o sologetsweng o tla ka ditsamaiso tse di maleba le go ema nokeng maloko a makalana a le gone gore madi a bonwa mo bojanaleng a tswela mosola setšhaba sa metsi eo go thama mebereko le go tsosa itsholelo. Re leka gone go baakanya molao o tsamaisang tsone di-trust tsonetse re o baakanye gore molao o to o re thuse go leka go baakanya mo e leng gore re dumela gore ke mathata. Maloko a makgotla di-trust tsa kgaolo ya bobirwa a tlhalositse fa melao e tlhokafala ka pela gore go nne le phetogo mo tsamaisong ya di-trust tsa bone. Re kopa sekolo sa bojanala gore bana ba ta ba rutiwe gore ba itse gore diphologolo di mosola go lo kana kang mo go bona le mo lehatsheng la Botswana. Maloko ona a board of trustees a topia mo dikgweteng mme mo jaaka o itse gore morago o thopa yang ba ithopela mongwe le mongwe mme constitution ya re o bona le lesedi la tourism a di tsamaye sentle ebile yone ya masego ke yone ka kwano ye ka reng e tsamaya botoka tse dingwe tse di bothata mme ya ko lepokolo ya mapanda yone ga e tsamaye sentle mme ba ta gore lona ba BTO
le dirisanye le rona sentle. Ka maikemisetso a lolameng di-trustee di ka kgona go tlhabolola matshelo a batho mo gae. A re lemogeng gore di-trustee di tshwara madi a morahe di thoka gore a tshwarwe sente di thoka gore go nne le accountability re itse gore madi a dirisitswe jang a dirisediwa eng a ke se ileng gore se boela morahe kana jang. Ha re leng teng re setse re dirile mo re ka reng feasibility study consultant o setsa a hitile mo kgaolong ya rona ke tsa gore bangwe ba baetele dipele le setse le itse ka kganya re emetse report ya consultant ye gore e be go rogile mo diatleng tsa rona before March ya hela. Molaokakanyetso o tla bewa pele palamente ya mariga mme fa o ka dumelwana lehatshe la Botswana e tla nna sekao mo mahatsheng a sele mo go akaretseng setšhaba go nna le letsogo mo itsholelong ya lefatshe. Mamusi Siska, BTV News, Bobonong. Sekolo sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources, BUAN, se saene tumalano le company ya GIS Plan. E tla remella mo go rutuntsheng batho ka temo ya setlhatsana sa hemp, boranyane le dipatlisiso tsa sone. Fa bua kwa moletlong o monoga borone mo go kgwa sekolo sa BUAN, Professor Ketlatlogile Mosepele. O boletse fa sekolo seo se eletsa go nna le seabe mo maikaelelong a puso a go kabakanya itsholelo la lefatshe leno ke sone se se ikamanyang le company ya GIS Plan mo re ka swela. Lefatshe leno le ikaelela go kabakanya itsholelo ya lone ka go simolodisa mehama e mengwe e tshwana wa temo ya setlhatsana sa hemp le o sa kgotheleng tikologo o tshwana tiriso ya marang a letsatsi. Tshwaragano e le ba company ya GIS Plan e tumileng ka boranyane jwa boko godimo e tla netefatsa gore sekolo sa BUAN se ithoma kwa pele mo go nne le seabe mo kategong ya toro ya puso. Cooperation between the two will include activities like, for instance, academic and business partnerships, staff and student mobility, cooperation, development, and implementation of joint research activities, cooperation in technology and innovation. All of these envisaged activities resonate with BUAN's strategic themes of research intensification, academic excellence, entrepreneurship, and agile operations. Subsequently, this dovetails into government's drive of creating an equitable, dynamic, and diversified economy. Under the MOA, the Memorandum of Agreement, cooperation between the two institutions includes initiatives like capacity building in the industrial hemp agro-industry, collaborative research in industrial hemp applications, joint seminars, conferences, and public lectures on industrial hemp, development of academic programs in hemp agriculture and policy. GIS Plan combines the leading-edge technologies such as GIS, drones, LIDAR, bathymetric and underground surveying, and now we are coquetteering with artificial intelligence because definitely this is something is coming. Also, GIS Plan works closely and effectively through local and international partnerships like these partnerships with Avacare Group, but we have also partnerships with a few partners in Europe and America, especially along the line of the precise agriculture. Sekolo sa BUAN se lemoga ha tshwaragano le mohama o ikemetseng e le nngwe ya tse di ka thusang go bata tharabololo ya kgwetho ya lethoko la ditiro mo dialoganeng ka bontsi. I want these sectors to grow exponentially so that we open opportunities for BUAN graduates upon completion of their studies. I want to create opportunities for our graduates in the global labor market. I believe that partnerships like this will contribute to this goal. Go atega ga tumalano e go tla baya sekolo sa BUAN le lefatshe leno kwa mankaleng-kaleng segolo jang mo go thomamiseng kgolo ya mohama wa temothuo. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Tshware le bga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jana le kgotla le le ikemetseng la Botswana Trade Commission la re le itamile go ema pusonokeng mo maitekong a go tokagatsa matshelo a batho ka go ba ruta go itirela dijo le tshomarelo tikologo. Se se builwe ke mookamedi wa lekgotla leo mme Shelley Montsho a simolodisa lenaneo la go direla setšhaba ka go abela sekolo se se botana sa manyana dikoko tsa mae le dithare tsa maungo. Tanki Sentsho ka pego.
Go tlhalosiwa fa sekolo se dumela mo go rutwentsheng bao ba nang le bokgoni jo bo pharologanyo gore le bona ba kgone go itirela ka diatla go itshetsa ka jaana thuto e se fela ya mo ntlong ya borutelo ke ka moo lekana la Botswana Trade Commission le boneng go le maleba go abela sekolo se dikoko tsa mae dikgetsi tsa dijo tsa tsone ga mmogo le ditlhare tsa maungo ka go farologana le didirisiwa tsa thuto go godisa le go tsholetsa matshelo a rona mo gae re tshwaragane le ba manyana primary school re bone le tshwanelo go godisa le go tokafatsa matshelo a rona mo gae re tshwaragane le sekolo sa manyana mme ebile re tshegeditse maitlamo a puso ka jalo ka lenaneo le re ikaelela go ruta bana ba rona go itirela ka diatla go tokafatsa bokamoso jwa bone. Our young children or kids practical skills to better their future. Tota ga gona sepe ba gaetso se leng gore re ka se dira ko ntle ga thuto. But one thing that I just want ga go sepe se re ka se dira ntle le thuto fela jaaka puso ya batho ka batho e tlhwatlhwa kgolo ka jalo mo dinakong tse di thata jaaka tse puso e leba makalana a ikemetseng go thusa mogama wa thuto mo go lona the private sector so that you can help champion the education system. Ha o neetse motho mpo sulela gore a itshware sentle go itshwara sentle ga teng bontsi ba nako mo sekolong re bona ka maduo a ntse a tokagala ya go godimo le yone project ya la leitha ile gore e ntsha maduo kana e thusa ba bangwe mogokgo wa sekolo o tlhalosa gore baithuti ba fa ba gola ba fetsa sekolo ba ya kae se se re na le bana ba le 4 a se le ka go simolola 4 ba thakiswe mo tirelo setšhaba gone mo manyana primary school ba le bararo ba setse ba le ko vocational training center ba le babedi se se re ba absorbile mo di streaming le fa go ntse jalo bogogi jwa sekolo bo tsweletse ka go kopa thuso ka jaana sekolo se santse se na le matlhoki a akaretsa letlhoko la dipalamo tsa bana le tlhalo ya matlwana a borutelo Tanki Sentsho BTV News Manyana. Batsadi ba kopile go neela bana ba ba tshelang ka bogore jwa Down syndrome thuto fela jaaka bana bangwe le bangwe ntle le go ba kgetholola se se builwe ke mookamedi wa lephata la thuto mo kgaolong ya Phalape Mmedidimala Mmemo kwa segopotsong sa letsatsi la mafatshe la go ipelela batho ba ba tshelang ka bolwetse jwa Down syndrome le le neng le tshwerwe ke ka setlhogo se se reng go akaretsa go nonotsa le go nna kelotlhoko ga botlhe le le neng le ipelelwa kwa Phalape Bushing go itsone sakeng e rentswa meleto e tshwana le e tlisa boitumelo go itlosa bodutu le go fokotsa pharologano dipersente di feta 30 a bana mono Botswana ba ba tshelang ka bogole jwa Down syndrome ga ba tsene sekolo sentle go ya ka bana le seabe go thaela ga ithutuntsho ya barutabana le dithuto tse di maleba go tisa tlhaelo go ka thusa seemo sa bana ba. Education not only benefits children with disabilities but enriches the learning experience for all learners. With the right resources, adaptive technologies, specialized training for educators, and individualized learning plans, we can create an environment that fosters collaboration and understanding. Na le bana ba mainstream le bana ba bona le bogole ba bidang ba unity hale mo le gore ha re na le bone gore ha go itse gore bona le bogole go hi ga mona o se na le bogole go re ra kopana re tutile re bantsi mo di assembly tsa rona hela ana re na le bone re ba supentsha gore mme bana ba tshontshe re kopana le bone go se ka gana le kgethololo ba le khotela Down syndrome association mo no Botswana ba neela batsadi ithutuntsho le dikitso tsa bana ba bogolejo mme mananeo a ga kgonne go fitlhella bana lefatshe leno ka bophara di workshops tse leng gore ra di dira go batsadi for the stakeholders jalo re na le di support groups we have got coordinators not in all the districts tsa Botswana but we are pushing to have representatives in all the districts. Kgethololo e santse e le poela morago ka jalo bangwe ba bana ba batsadi ba santse ba fitlha bana ba bone ka ntlha ya ka fa batho ba ba lebang ka teng
ko rona ka sekgalagadi ne re ngwana ga nna yana boruta go twe ke mopakwana wa bona so ngwana to ta ba send line wa hela bo botokonye hela kwa ko re ke teng ba gona a dira botlhaswa bongwe le nana ka heta ka dikgwetwetswe especially rona banna that's why most of us re hala re sia bana ba sa di se se botlhokwa hela ke gore ngwana o na le Down syndrome ga harologane go pele bana ba bangwe ba ba sanang Down syndrome khodiso ya bone hela ke gore ba tlhoka lerato le lentsi ba tlhoka bopelo e telele ka gore o itlhela e le gore development ya bone e ha maragonyana setšhaba se kopile go tshwaragana mme ba godise bana ba bogolejo jaaka bana bangwe le bangwe le go kgathologa magato a buiwang ka bana ba o mogolo Marabela BTV News Phalape motho re leboga go bontse weekend rona mo dikganyeng tsa mahatshe a sele kgota kgolo ya ditsheko kwa lehatsheng la South Korea e laotse gore tona kgolo wa lehatshe leo Han Duck-soo a busediwe mo setulong sa go tshwarelela tautona wa lehatshe leo se se tamorago ga gore tautona Yoon Suk-yeol a segelwa ha thoko ka ne a laola gore puso e dirise molao wa sesole a thalosa gore seo se botlhokwa ka se sireletsa lehatshe leo mo diphathing tsa kganetso tse di kgathanong le puso ya ka batho meseo sa baka dikgoberego tsa sepolotiki Han o na thongwa go nna motshwarelela tautona morago ga gore diphathi tsa kganetso di tseye taolo ya palamente go ntsha Yoon mo setilong sa botautona ka jalo go ne ga tsaya dibeke di le pedi go montsha ka gone go na le dikgogakgogano le diphathi tsa kganetso tshwetso ya kgota ya ditsheko e supa ga palamente e gatakile molao ha e ntsha tautona mo setilong ha kgota ya molao motheo e ka thola e dumalana le Yoon moeteledipele yo o tla busediwa mo maemong a botautona mothoetsonte rena me re di beele phegelwana gone ho re tswelela jaanong le tsa metshameko le Edwin Mashakgomo Ora ke bobedi ya the daybreak motho a re dilome sorta ka tsa metshameko metsonetsa re o ratile nowe o tlotlomaditswe jaaka motshameki wa mmeyo ga isitseng wa ngwaga a sena go gapa setsele seo kwa moletlong wa kabodi etsele wa Vunani Annual Botswana Women's Sports Awards o neng o tshwaretswe kwa Lekidi Football Center a rutwe kgomotso sefako ka dintlha motabogi yo wa lobelo la 800 meters o ne a gaisanela tlotla eo le Ikua Yuri wa tennis ga mmogo le Natalie Banda wa chess noe o dirile bontengwe gola a iponela phata kwa metshameko ya di-Olimpiki e le la ntlha a ba thoma rekote e ntšha ya lobelo leo monogae ga mmogo le go fenya bronze mo 4x100 meters ya bomme kwa African Games tota ya motshameki yo mmotana yo solofetsang e fentswe ke sethunya majama wa mabelo a makhutshwane and I'm a star. Thank you so much, and more is yet to come. Thank you. Dorothy Okachi o na gapa tota motshwara diphala le kgetho la bobedi morago go e gapa mo ka boditseleng ya ntha. I was raised by a single mother. She raised 6 of us when our dad passed on when I was 7 years old. And in her, I saw strength. In her, I saw a spirit that never dies. In her, I saw passion to always succeed. And in everything that I've done, I've always carried my mom with me. And I really hope that today she's looking at me and mo go tse dingwe sethopa sa karate sa kata se fentse tota ya sethopa se se gaisitseng mokatisi wa sethopa seo sa karate o fentse bakwadi o fentse tota ya hifoshi le ene a gapa le kgetho la bobedi. Also, I'd like to thank Sensei Ofensa Bakwadi for always pushing us to always go for training, even though, yeah, he was always pushing us. But it's because of him that we're also here. I'd like to thank my teammates as well. Unfortunately, they couldn't attend the awards because of personal reasons. For in your team, Meg Isiro and Meg Poshia for recognizing what the women of Botswana are doing and continuing to show
ke leboga thata go bole bona the little that I try to do in advocating for women in sport. Ke lebogile thata. I'm lost for it. Thank you so much. Tshegofatso Malepa table tennis o gapile ya motsamaisi wa ditirelo yo gaisitseng fa moithaopi wa ngwaga e fentswe ke boagwe ga bontshiwi. Megadikgang wa Botswana Television Katlego Kgakole o fentse ya megadikgang yo gaisitseng wa ngwaga. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Re sa le fotona ya metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng a re maikaelelo a puso ke go tswelela ka go rotloetsa le go fa bomme ke monokeng ba e tlhokang mo metshamekong gore le bone ba atlege. Tona Kelebeng o buile se kwa moletlong wa kabodietsele wa bomme wa Vunani o neng o tshwerwe kwa Lekidi Football Center. Khomotso Sefako wa tswelela. Kabodietsele eo e leng ya boraro go tshegetswa ka maikaelelo a go lemoga diphitlhelelo tsa bomme mo metshamekong e tsweletse ka go supa botlhokwa jwa yone mo go rotloetseng bomme le gone go ba kgothatsa go dira ka nata mo metshamekong. As the world continues to make deliberate intents to empower, enhance and elevate women's sports in line with global gender parity commitment in various sectors, jaaka lefatshe ka bophara le tsweletse ka ditsela tsa go akaretsa le go godisa bomme mo metshamekong, lefatshe la Botswana ga la sala ko morago. Le rona re tsweletse ebile re tsere seo ka tlhoafalo go rata go maitekong ao. Ke rata go leboga ba Inside BW Women's Sport ka kabodietsele ka tsweledisa maiteko ao. Ke lebogela le batsa karolo botlhe. Aims to propel us as a country to greater success in this regard. I also commend Vunani fund managers for their unwavering, impressive and sustainable investment in palogote ya bao ba neng ba lemogwa e ne le 15 magareng ga bone go le batshameki, batsamaisi ba ditirelo, babegadikgang le bothe ba ba nile le sabe mo go thabololeng metshameko ya bomme mo ngwageng wa 2024. Progressive Pan-African Financial Diversified Investment Management Company, we have been completely impressed about the immense. Re le ba Vunani re lemogile gore lefatshe leno le na le bokgoni jo bo go godimo mo metshamekong ya bomme. Fa sa re simolodisa ka bodietsele re bone bokgoni jo bo go godimo jo bo supiwang ke bomme ba lefatshe leno. Re a go tswelela ka go rotloetsa seo. In this initiative, we have enjoyed seeing a great display of excellence by women in sports across various. Kabodietsele ya ngwaga le ngwaga e tla tswelela ka go fa bomme sebaka sa go ka ipelela diphitlhelelo tsa bone ga mmogo le go lemoga bokgoni jwa bone mo metshamekong ka kakaretso, selo se se ka ba rotloetsang go dira ka nata nako le nako fa ba le ko metshamekong. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Fa re le batsa motshameko wa volleyball, setlhopha sa Kalavango sa borre se fentse sa Spiking Stars se ka disetetse 3 go tse 2 mo motshamekong o neng o thunya ditlhase wa ligi ya Botswana Volleyball Federation o neng o tshamekelwa kwa mabaleng a SSKB kwa Mogoditshane. Spiking Stars se tsene mo motshamekong o ka mashetla ba phamola sete ya ntlha le ya bobedi ka 25-20 le 28-26 ka tatelano eo. Kalavango ba ne ba ithulaganya mme ba boela mo motshamekong mo seteng ya boraro ba e fenya ka 25-20 mme ba tswelela ka tshameko ente go netefatsa fa ba fenya sete ya bone ka 25-18 go pateletsa maleka a 2-2 le go isa motshameko o kwa deciding set e neng e fengwa ke Kalavango. Maduo ao a raya gore Kalavango ba fenya motshameko o ka 3-2. Ne re our players off position had the first 2 sets. Ne re tsere our center blockers re ba tshamekisa outside. So ha game means e tsweletse after the 2 sets re di lategetswe be re ba busetsa mo di positioneng tsa bona. It worked because Spiking Stars se be sa khone go ka re emisa. So le gone go tshameka a slow game e le gore ne re le ka gore re drop momentum wa bona ka re they hard attackers on their side ka go gore now we have bananyana ba ile gore they are still trying to find their foot, but I think we played well. Ke le dile set 2-0 and the expectation or ke 3-0. They started losing service. They started bona ka bona inside the court ba fa instructions than botsa go nna, and again ke dumela gore ka re ba samke le mabana go fatigue ne simolla go ipona tsa mo go bone.
Ntse e le mo metshamekong ya borre ya tikologo ya bobedi setlhopha sa police se fentse sa yarose ka disete tse 3 go lefela mo motshamekong o neng o le mašetla morago ga gore morago ga go fetsa sete ya ntlha ka 25-15 ya bobedi ka 25-20 fa ya boraro setlhopha se se feditse ka 25-18 go nna bafenyi. Mo metshamekong e mengwe ya ligi eo ya volleyball e tshamekilwe maabane ya bomme Kalavango e faphile Dynamites ka disete tse 3 go 1 fa police e dirile yarose ka disete tse 3 go lefela kwa go borre kutlwano e fentse Sebokeng ka disete tse 3 go 1 mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa Francistown. Mothetso kwa go rialo tsa nako ya bosupa di ba kutlwa gone fa tse dingwe tse latelang ke tsa nako ya boroba bobedi e le tsa Sekgowa. Re le koporasi ne ra bona go le matshwanedi gore re tsenye maranyane one a mašwa a smart prepaid meters re huduka ga ko gore ne ra tlwaetse a re a bitsang re ke di-conventional postpaid meters se ne se raya gore o ne re go tsenyetsa metera bo nwa metsi e be ra kgwedi hela e be re tla go bala